Hi, it's Mrs. Tola again. Praise the Lord. Praises to the Almighty God. Glory to Jesus. I am here now to talk about a subject which is so powerful. And in Atsembago, a lot of people will get help. I want to talk about fear, chava, and I want to talk about faith, kholwa. Loko hi languta ka vutomi bya namuntlha i kuma leswaku vanhu va ku tala they fail in life because of fear. And loko hi languta hi ya languta endzeni ka Bible, loko hi hlaya hi kuma ku there's about 33 verses leti vulavulaka hi fear, hi ku chava, about 33 Bible. And it seems to me as loko ri karhi u yi hlaya, it's from generations to generations. Like God teaches people, xikwembu xi dyondzisa vanhu kusuka ka generation yin'wana ku ya ka generation yin'wanyana. And a message leyi a wu dyondzisaka vanhu xikwembu i ku mi nga chavi hikuva ndzi na n'wina. Xikwembu u vulavurile ka Isaiah a ku Isaiah u nga chavi hikuva ndzi na wena. Mhaka leyi sungulele ka Abraham u nga chavi hikuva ndzi na wena. Loko yi hlanele ka Matewu, there's almost 33 verses ti vulavulaka hi ku u nga chavi hi fear. Vavanuna lava a va khome principle and a va ri ku twisiseni ku loko u ri na ku chava, endzeni ka ku chava ku na ku vaviseka, endzeni ka ku chava ku na ku faila, endzeni ka ku chava a ku na progress. Now a wu ni yi veka mhaka leyi caca. Fear, it's a force. Ku chava i matimba. Faith is a force. Ku kholwa i matimba. Marito lama mambirhi ma nga ku lahlekeli. Marito lama khome i swikhiya swa vutomi bya wena. Marito lama khome i ku hanya ka munhu. Fear is the force and faith is the force. Marito lama mambirhi ma khome i swikhiya swa ti-belief system ta vanhu. And marito lama mambirhi, loko faith ku ri force, fear ku ri force, i matimba na matimba. Mara matimba lama problem amaleka ndhawu yin'we, maleka two different separate spaces. And loko marika ti separate space, mhaka leyi fanelaka yi endleka la i ku matimba lama fane malwa. Loko u ri na ku chava u attracta mimoya leyi ku yi ku suppressaka ku nga humeleli evuton'wini. Loko u ri na ku kholwa, matimba lama ya ku kholwa ma interacta na moya lowu kwetsima ku vanhu ku lwiwa na mimoya leyi ku suppressaka ku nga humeleli evuton'wini. Now fear ku nga ku chava ku tirhisiwa hi mademoni ku ma ku confuse so that you don't understand ku kahle i yini lexi u nga good ka xo kumbe i yini lexi u nga xi endlaka xi nga tisaka a benefit evuton'wini bya wena. The moment u chava, you are opening a wide road ya mademoni to control you. That is the reason fear yi kumeka ka yi ri matimba, because matimba lama is the power, is the force of the darkness leyi ku khomaka swa ku u nga voni ti-opportunity on the other side. U nga yi mahlweni hi vutomi hi ku u nga kuma ku hanya. And on the other hand, faith tells you ku, you know what, even if swi vonakala onge a swi nge endleki, kambe on the other hand, faith give you the power, the force to go forward and to push forth and to tolerate and to persist. That is faith. Faith yi ku byela ku swa tika namuntlha mara mundzuku swi ta lunga. Faith yi ku tshamisa etshembeni. Faith ya ku builda ku hambiloko swi nga vonakali namuntlha, but as long as I have faith, mundzuku swi ta endleka. But fear yiri urula ku endla yini swo fana vo mani va ringetini a va swi kotanga. And fear yi tlanga ndzeni ka miehleketo ya wena. It's a logical game leyi tlanga ka mihleketweni ya wena, because the forces of the darkness, the devil uses the demons ku va ni ma ku controla, ku va ni ma tlanga hi miehleketo ya wena. And the demons, Satan i tirhisa network yin'wana ya matimba leswaku loko a ze a fika a loga endzeni i na password ya yena. Password ya vanhu, password ya ku endla ku vanhu va nga humeleli i ku chava, because xikwembu xi loga hi password ya fear emihleketweni ya wena xi kota ku nghena xi operate. Now the moment you have faith,
and pray to God, the Holy Spirit takes charge, takes control. And the password of success and the password of freedom and happiness is faith. Loko u la ku tsaka evuton'wini loga hi password ya faith ya ku kholwa, and the Holy Spirit will take charge. And the moment you have faith, the Holy Spirit as the force comes in and help you and move you to the higher dimension. Now, ku chava kula va ka yam kana marito mambirhi lava ka hi ma hambanisa namuntlha na mixo ku hi ta kota ku ya mahlweni. If you can differentiate between the word fear, and the word patience. Loko hambanisa marito lamambirhi, the word fear and the word patience. Evuton'wini I'm pretty much sure ku vanhu vo tala va nga humelela evuton'wini, because vanhu va ku tala va khomiwe hi ku chava, va le ndzeni ka vukati lava nga nghena va tsakeni mara namuntlha va ha tsakanga. And endzeni ka vukati byebyo a va ha tshamisanga hi rirhandzu kambe va tshame hi ku chava. What is the reason behind what I'm saying? Iku vanhu va ku tala endzeni ka vukati because va fike va va na vana evukatini byebyo, and loko se va hleketa ku xaniseka loko va nga le ndzeni ka kona, va languta ndzhaku hina malembe yo karhi na 10 years hi ri swin'we, ene ka vukati lebyi loko no huma vana va ta xaniseka. Now what is that? Is that love or is fear? Loko munhu a nga lavi ku huma hikokwalaho ka ti-reason ta ku vana va ta xaniseka kumbe nta ya kwini ekaya a ka ha ri na room ya mina ekaya a ka ha ri na va nge ni accommodate, that is fear. Munhu yaloye loko u n'wi vona a tshamile a nga ha tshamanga hi rirhandzu, a nga ha tshamanga hi patience, i tshame hi ku chava. Endzeni ka vukati byebyo a nga ha kandzanga hi rirhandzu mara se i kandziha hi ku chava. Hi ku chava swa ku loko o huma a ka ha ri na vutomi mahlweni, ni ta va yini loko no suka ka yena? I wa ni xanisa ina, i wa ni jolela ina, i famba a nga vuyi ina, i kholwe joni ina, mara ni ta ku yini as long a rhumela mali ya swakudya? What is that? The devil is playing your mind. Sathani i tlanga miehleketo ya wena ku u nga humi ku u nga tshika u ya kuma vutomi bya ku yantswa mahlweni. A ku tiyisela swi ta lunga. You know, munhu un'wana na un'wanyana la a nga ko wa swi vona ku leswi ni swi tiyiselaka laha siku rin'wana swi ta lunga, and vanhu vo tala va swi vona ku leswi va nga tshamela swo laha a swi nge pfuki swi lungini, and they know it, but they have the fear, va na ku chava ku vanhu va move because va vona nga ku lava va yaka ko a ka ha ri na vutomi, vana va ta va xaniseka. That is the imprisonment of the devil. Sathani loko a lava ku chela jele i ku chelisa swoleswo ku u twa nga a ka ha ri na vutomi mahlweni, i ku chele jele ku fela kokwalani u nga pfuki u kume vutomi byo antswa mahlweni. Remember, the devil is here to kill, steal and destroy, and he is the father of confusion. Sathani i tele ku ta confuse, Sathani i tele ku ta destroy, Sathani i tele ku ta tlanga mihleketo ya vanhu ku va nga tshiki va vona ku vonakala, because loko va kumana na ku vonakala va ta sungula va va na ku kholwa, and loko va sungula va va na ku kholwa va ta sungula ku khongela ka xikwembu, and at the moment u sungula khongela ka xikwembu, the Holy Spirit intervenes. Maloko tsema inghenelela exikarhi ka gap ya leswi swi ku tikaka a ku rhwalela, ivi a ku pfula matihlo ya ximoya u sungula ku vona ku this is not love but this is fear. So vanhu vo tala va tshamini a va tshamanga hi rirhandzu, va tshame hi ku chava. I am here to tell you today that there is still a light after the tunnel. Be brave enough to walk away from that relationship. Be brave enough to walk away from that relationship. And walk away from that relationship with faith that God is out there. God is there. He's within me. God is there. Is going to assist me. Each and every step that I'm going to take, my Lord is going to direct my footsteps. So lava u huma ka that relationship or na faith. Now, I want to nika this tip. Loko u decide now is the time that you want to walk away. Sungula ku khongela hi so. Don't just walk away. Pray about it. Ask God to guide you. Ask the Holy Spirit to intervene in that situation. Ask the Holy Spirit to take you, to tap you, let him to tap your mind into the deeper vision of what you want to be. And he must give you revelations
ya swilo leswi u lavaka ku va swona evuton'wini. You know what? Tshemba leswi u lavaka ku va swona evuton'wini than ku tshemba xiyimo lexi u nga le ndzeni ka xona sweswi. Xiyimo lexi u nga le ndzeni ka xona sweswi, it's worth changing by believing that God is with you. Loko wo huma ka vukati byo kumbe ka situation yeleyo u nga ri na xikwembu, trust me, mapfalo ma ta fa. And loko ku fa mapfalo ma nga dlayiwi hi moya lowo kwetsima. Mapfalo ma dlayiwa hi tindhawu timbirhi. Moya lowo kwetsima loko u khongela eka kunene, u connecta, xikwembu xi hetelela xi dlaya mapfalo ya ku chava, u hetelela u move on. U famba u ri na a tangible evidence, which is faith, leyi ku byelaka ku, you know what, there is still life after the tunnel, and I'm still gonna make it lani yaka ko. Kuna vavanuna le handle va nga rindzela just you, the person like you, the looks, the behavior, the character. They are waiting for someone like you. But uti bohe endzeni ka jele leri sathani aku hlebela ka maqhinga ku, if you go out, there's no more life to live out there. Now, loko wo huma u nga ri na xikwembu lexi nga ta ku khipa hi ku kholwa, u famba hi ku pfumela, u xi tshemba hi kanene u va mukhongeri. Let me tell you something. Mapfalo a ma nga ta dlaya hi moya lowo kwetsima. You will walk away, but mapfalo ya wena ma ta va se ma dlayiwe yini hi madimoni. Hey, madimoni, you know, madimoni ma dlaya ripfalo. And you know, loko u tshama evukatini laha u nga va u xaniseka ngopfu ko va mani, u xanisekini va xanisekini futhi, especially vasesi lava ku va ha ri vatsongonyana va nghena evukatini va ha ri vatsongo, byi fika byi va hisa vukati, byi va katinga, va hetelela va huma. Loko va huma evukatini byo byela straight ku twa kini xilo lexi va ngo i wanuna, never a na ha lava ku xi vona. Not understanding ku not every man va fanaka na loyi va nga hlangana na yena. It's because va hatle va teka ti-decision va twa onge i rirhandzu, kasi a ku nga se va rirhandzu, a ka ha ri last, a ka ha ri ku navelana. The moment va nghena va tshama va nyikana siku rin'wana na rin'wanyana, va nyikana nkondzo ya le kamereni siku rin'wana na rin'wanyana, ku hela ku navela lokuya se swi hetelela swi sala rivaleni ku kahle a ku nga ri na rirhandzu from the beginning, a ku naveliwana. Vukati byo loko se byi fa u ri na vana vambirhi, u vona kahle ku vavanuna i ti-player, vavanuna a hi ti-player. You just allowed your guts, you just allowed your lust, you just allowed your feelings to drive you and find yourself in the marriage. Utikuma u ri ndzeni ka vukati bya ku vane u nga rhanganga u va na foundation byi processiwa. Loko u huma ka vukati byelebyo, u huma u byela leswaku watwa ku yini xilo lexi va ngo wanuna, never. And u huma se u ri na mapfalo ya ku ni nga maniyani ya tijolela ku ya tshama ka wanuna, never. And loko u ze u va na that mentality ya ku se ni nga maniyani ya tijolela ni tikulisela vana va me a na ha lavi vukati, let me tell you, you are attracting the spirit of fornication. You are attracting the spirit of prostitution. You are attracting the spirit that's gonna break you down. Because remember, loko madimoni, loko u za u fikela hi miehleketo ya ku ni nga maniyani ya tijolela, u khomiwa hi demon ra lust, demon ra ku ti chuna, demon ra ku u sweswi u huma u byela swa ku se u na freedom. A ka ha ri na munhu va nga ta ku bela nawu, a ka ha ri na munhu va nga ta ku controla, u gain freedom, you are out, a wa ha lavi nchumu, xa u hola ku tijolela. U ta jola na vanhu va ku tala ngopfu for the sake of money, u ti byela swa u lava ku kurisa vana va wena. That spirit is the demonic spirit lexi controlaka. Mapfalo se mafini a wa ha chavi, but it's not the fear of the Holy Spirit, because the fear of the Holy Spirit, loko u dlayiwa fear hi Holy Spirit, u hetelela u vona ti-opportunity and u faceana na ti-situation u ku my God is with me, even if I'm in this situation, but I know that my God is with me. So loko u va u dlayiwe i fear hi madimoni, u fe mapfalo ya ku hambi loko u etlela na vanuna vambirhi hi siku ku mapfalo ma ha ri kona mafini. Hambi loko se u jola na nunu wa munhu, mapfalo mafini. Hambi loko se u endla manyala tikweni, mapfalo mafini. Because madimoni ma ku dyondzisa swa ku hambi loko va njaja va nge ni hate, I'm still alive. I don't live for people, a na hanyeli vona. Life is too short ku na hanyela vanhu, na hanya vutomi bya mehe.
I don't care. Who cares about what I'm doing? That is the mentality of the demonic forces. Remember, we have Jezebel in the Bible. Jezebel is that spirit of Jezebel. They don't want to pray to God so that our director ka vukati bya kahle. But vala ku tirhisa miehleketo ya vo va langutana the charming side ya vavanuna. A hetelela a nghena evukatini a hi ku chamiwa ku nga rirhandzu. Loko swi fika swi va ba va vuya va ku vavanuna hinkwavo itimbyana, they compare vavanuna hinkwavo. I'm here to tell you that unga pfumeli mademoni ma ku yivela leswi nga swa wena. There is light after the tunnel. Na swi tisa ku nga va u xanisekini ka vukati lebyi nga hundza ka byo kumbe ka relationship leyi nga hundza ka yona. I cycle ya vutomi yo leyo. A hi vanga ku nga ta va kuma va ku byela swa ku hina hi lo teketana hi nghena swi va kahle. Hinkwerhu hi vuya kona ka vavisekeni. But loko eku vavisekeni ka we u dyondza yini loko u huma vuya na solution u nga vuyi na ti problem. Because loko u nga vuyi na solution ya ku ni vavisekini, yes, but now ni la ku swi teka hinkwaswo ni swi nyika hosi. God, control my mind, refresh me, conform me to your standard. Loko u nga vi na miehleketo yaleyo ku loko ni vuya ni la ku ya ka xikwembu xi ya ni redirect, u ta vuya na ti problem ematshan'wini ya ku vuya na ti solution. And loko u vuya na ti problem u vuya vukatini and u ta vuyela ku ta hona vukati bya van'wanyana because u na spirit leswaku you know what, se ni ti jolela sweswo for the sake of money. And u vuya na ti problem because u ta cause ti problem ka mindyangu ya van'wana lawa nga va kuma va ti tshameli kahle na vanuna va vo because the spirit of the devil is now controlling you. A wa ha ri na ti mabrick like ku yetlela na munhu ka we se swi easy. You know, wansati wa ku va a ri naked a nga mbalanga nchumu wa chavisa in xintu. And wansati i fane a chava ku va a hluvulela wanuna hi xintu. That is why the Bible says sex before marriage is a sin, because ava swi tiva ku i wanuna wun'we ntsena evuton'wini lo faneleke a languta miri wa wansati a nga mbalanga. Unless by any consequences, maybe by any problems leti va ka ti raising lava nga tsalela muxe papila va ku muxe va fanele va loko va fanele va hambana vanhu ku fanele ku endleka yini. Na le ka hosi Yesu question leyi fikini va ku swi fanele ni ku wanuna a tshika wansati na. Hosi Yesu ku loko ku nga ri hi vunghwava va ntsena a nga fanelanga wanuna a tshika nsati wa yena. So wansati a ku hi lava ku vuyela mapfalo lama ya ku hluvulela wanuna a swi yili. Loko swi ku bini leswi nga ku baka vuya u ta kuma restoration ka xikwembu. If u vuya u khongela xikwembu xi ku restore ku u ku xikwembu ni pfuni a na hala ku hluvulela un'wanyana wanuna handle ka wanuna loyi a nga ta va ri wa xitshembiso, loyi a nga ta ya kaya ekaya va nyika mikateko va ku we bless you, go and build that family. Famba u ya va bebukela vana, huma hi nawu. Hi lava vanhu lava nga ta vuya na ti solution, a hi lava vanhu lava nga ta huma vukatini va vuya na ti problem. Now, this thing, ye basic fear. There is about 33 verses. Let blah like I fear. E Bible. So, inga pfumeli ku dlayeliwa eku kholwa ka hina hi mademoni. Vavanuna, loko mani luya u n'wi tekini u n'wi endlele swilo hinkwaswo, u n'wi xavela na movha, ambala like nobody's business, mali tloka khadini ra yena. Hambi inga tloki khadini ra yena mara u n'wi nyika mali u swi vona ku this I'm taking care of my wife and my children. Aya ya ku jolela, aya endla swilo leswi hinkwaswo. Mi hetelela mi va mi hambanini. Let me tell you, vavasati a va fani. There's a man up there upstairs loyi a nga khoma vavasati hinkwavo, loyi loko wo byela yena a nga ta ku tisela wansati loyi ku nga yena, loyi a deservaka ku n'wi endlela leswiya u nga swi endlela luya wa ku sungula loyi a nga swi deserve. There's a man upstairs. His name is Jesus. Trust me, he is the man of your problems. He can solve your problems. He's got all the solutions. Trust me, I know what I'm talking about. Xikwembu a xi mi endli kahle na le ka mixiwa siku onge hi nga hi ya tshama hi khongela xikwembu ku xi nyika vutlhari, hi twisisa ku chava a hi solution. A wu ri ni humanyana ni vulavula hi ku chava hi le ka dimension yin'wanyana. You know, loko u ri na ku chava, fear, swi endla swa ku u nga hleketi big, u nga vi na ti goal letikulu evuton'wini.
because u chava ku antiri. How will I achieve this? Natira mehomolo wa meutsongo ngopfu ku I can achieve that multi-million company leni dreamaka in my mind. Let me tell you ku chava ku endla ku unga pfuli ti channel that possibility. Because the devil doesn't want you to be successful, because the moment you become successful, you will understand that God is there, is alive. But ekutisela fear leswaku uta hetelela utaka ye for the channel, for the connection of fame, for the connection of success. Loko uta sathani wa humelela vuton'wini vana timali hinkwato. That is why we have a lot of people whom they sold their souls in order to get rich. We have Illuminati out there. We have all these altars. Let uyaka uya endla it is sacrifice tangati ku ta kota ku va a millionaire or the billionaires over timali hinkwato ka tinga hlayeki la handle. But let me tell you ku Satan eku endla ku uchava so that unga twisisi ku there is a way of being a billionaire even without going by sacrifices of the blood. Tsundzuka Bible ri golide na silver eswa Yehova. That means if you are a prayerful person and trust in God and be a prayerful person, spiritually connected and word-centered, God is able to give you everything and anything on this earth. As long as you know what you want, it's in your imagination. Don't be scared to dream. Don't afraid to set high goals that worth millions, as long as you trust in the Lord. Because millions and billions and all silver and gold on this earth belongs to the Father, belongs to Jehovah. So the devil kills that energies that connects with nature for you to understand and know that God works with your faith. Once you have faith in the Lord, you can have anything that you want. That is why the Bible says, you don't have because you don't ask. He says, ask anything in my name and you will receive. The problem is, I tshembi sweswo leswo because of ayitshemba nga xikwembu. Hi hetelela hi huma hi ya ka dimension yin'wanyana la hi nga ta ya kombela hi mimoya ya Satan, la hi nga ta kombela ehansi ka ti-incarnation ta Satan, la hi nga ta kombela hi ti-dark forces, la hi nga ta ya kombela hi ti-black magic, la hi nga ta ya kombela hi ti-blood sacrifice. Hi xavisa mimoya ya hina ka Satan in order to gain fame. Hi va rich, hi va hi duma, hi va na timali hinkwato, mara mfumo wa tilo hi ri hava. Why Satan aheba bela swaku anga lavi hi va rich hi ndlela ya kahle, hikuva loko hi va rich hi ndlela ya kahle hi kho hi tshame kahle na xikwembu, na loko hi fa ya tshama kwini exiluvelweni na tatana, ya tshama paradise hi kuma ku hlayiseka. But I lava hi swi kuma hinkwaswo va na fame, va na mali, anga na problem Satan ku va na timali, anga na problem futhi anga tlhela ku nyika toho hinkwato timali hinkwato tu nga ti hleketaka ku loko u ti spenda u ri eminyameni, u cinca vavasati like nobody's business, u twisa van'wanyani ku vava. Mali ya wena nghena hi ku fane ku fa munhu lembe na lembe la kaya, mali ya wena nghena hi ku fane ku chayisana timovha. You make the sacrifice vanhu van'wanyana, tilo a wu nga ta ri vona. Eta ku nyika mali hinkwayo mara tilo a wu nga ta ri vona. And bear in mind ku lava nga xavisa ti-soul ka Satan va fa ku vava. And number 2, a va fi hi malembe lama Xikwembu xi nga va vekela wona ku va ta hanya wona emisaveni, va khateliwa malembe, so that sacrifice mimoya ya vona yi ta kota ku tlhela ya tirhisiwa loko ku ta van'wanyani va ta lava the spiritual connection of the darkness to make money. In short essence, a wu ri ni ku hundzisa la, loko u ya khendla u fane u hatla u fa ku moya wa wena va ta wu teka va ya rhwexa munhu un'wanyana wu kota ku endlela vanhu van'wanyana mali. Because na wena loko ya khendla u nyikiwe mimoya ya van'wanyana leyi a yi famba na swipoko leswi a ku ri munhu a nga hanya naye a nga va na mali misaveni, and then va ku nyika xipoko lexiya ku xi ya ku endlela mali. U fanele u hatla u fa malembe ma nga se fika ku na xa wena xipoko moya luwa wena u ta endlela van'wanyana mali. So it's a cycle. And na loko u fa still moya wa wena se u fe rifu ra makumu manjheni la malembe ya wena Xikwembu a xi mavekini, u fa rifu ra vumbirhi mavokweni ya yini ya Satan. Moya wa wena u ya ti heleni, u xaniseka vusiku na nhlikani, miri wa wena u ya hijackiwa, u ya tirhisiwa against vana va wena va ku lorha yi nga chayi na vusiku, ku na vo va fanele va landzelela ndlela lowu nga famba hi yona. Va khisama magandzelweni va ku va vulavula na wena kasi va vulavula na wena, va vulavula na the master Satan loyi a nga
anga thwevula va ri yini I ku thwevula hi xizulu hi ri ku dlukula hi xintu va ri I ku pfula hi xichangani xa le giyani va tirhisa miri wa wehe va wu humelerisa ka vana va wena vatukulu va wena swi vanga ku hi wehe kasi a hi wena. The devil is using your image in order to win the souls ta vanhu lavaya ku va nga yi eka mfumo wa Xikwembu mara va ya helela tiheleni hinkwavo. You need to be very careful. Mapfalo ya wehe ma fanele u swi tiva ku minkarhi hinkwayo ma pfumela yini. Xikwembu a xi mi endli kahle. I am here to help somebody. I am helping someone provided today. May the Almighty God bless you, give you the strength to stay and persist in prayer. Xikhongelo a hi xava khongeri ntsena, a hi xala va ya ka tikerekeni ntsena. Prayer is compulsory to each and everyone who is a believer in Christ. A church is not a heaven. A church, it's a place where we gather to share information, to teach people about the spiritual connectivity, to teach people to connect with God, to align people to learn to hear the Holy Spirit when He speaks, and to find the signs and to know when the Holy Spirit is closer to you and to feel the connection with God. Because kuna vanhu va ku tala va ku Xikwembu xa vulavula ka vona masiku hinkwawo but they don't know how to hear God. The Holy Spirit comes to them every day, teaches them, and even through their conscience, but they don't listen. Because God speaks to people with their consciousness, but they ignore because people have that mindset of ignorance. They have the ignorance syndrome. May the Almighty God bless you, give you strength to run this race. God bless you. Please like and subscribe on this channel so that other people can get this help that you have just got. May the Almighty God uplift you, give you strength, give you wisdom to understand the difference between these two dimensions. The fear that's being killed by the Holy Spirit for you to be elevated to the higher dimensions, to unlock the energies of success and to control and operate in upper dimensions, to interact with your angels and speak declarations upon other people's lives, and to speak the word upon those who are possessed and deliver them from the demonic forces and the control of the devil. And there's a fear that being caused by the demons. Ku chava loko ku vangiwaka hi mademon ku endla swa ku u helela hi ku chava, mara ku chava ka wena a wa chavi nchumu. Yes, eku hambi loko ri wanuna xin'wana na xin'wana lexi nga wansati, nsati wa munhu i xidudla, i xilenda, wa ntimanyana, wa ku tshukanyana, wa ku leha, wa ku koma, lexi nga wansati nji levatudu, xichangani xa le kaya xiputukezi levatudu. A wa tshiki nchumu lexi nga ko ho nghena nji loko ri wanuna ho nghena nji. Those demons ma ku dlaya the spiritual faculty to know that this is the temple of God, and u fanele u ti hlonipha, u ti xixima ku va u va na risima tikweni, u va na value vanhwini. Loko sati mademoni se ma ku hetini u ta vona ku nga ha ri na ku chava xin'wana na xin'wana lexi nga wansati. Zilima ziyeceni levatudu, ko rimiwa nje xin'wana na xin'wanyana. And that is not life. It's the life of the demonic forces. And mademoni ma tsaka hi swona loko vanhu va endla leswiya because va swi tiva swa ku ku na pain endzeni ka sweswo leswo. I fika a ku gangisa u dya swa ku rhandza, and va na ti-sweet words, a ku yetlela a hundza ku sala pain. The moment vanhu va va na ti-depression, va va na ti-stress, va va na ti-pains, i swakudya swa mademoni leswiya. A mi nga swi tivi? Mademoni ma kuma vutomi ma hanya ma tsakini ma ri healthy hi loko vanhu van'wana va twa ku vava.
swakudya swa madimoni I ku twa ku vava vanhu loko va twa ku vava, hi loko vanhu va ri na ti-depression, hi loko vanhu va ri na stress, hi loko vanhu va tisunga, hi loko vanhu va nga ri na mitsako vutomi bya vona, hi loko mindyangwini yoleyo kuma swa ku wanuna wa chita kumbe nsati wa chita ku tshama ku holoviwa I swakudya swa madimoni swoleswo. Loko hinkwaswo leswi nga endleki madimoni a ma na vutomi, ma ta xaniseka. That is why I fanele ku tshama ku holoviwa minkarhi hinkwayo mi operatiwa loko ma ri karhi ma mi operate mi holova ma kuma vutomi madimoni ma hanya ma va kahle ma va healthy. So you need to bear in mind ku the demonic forces are there to operate, and loko mo ze mo ku dlaya mapfalo madimoni a wu dlayanga mimiti ya vanhu leswiya, a wu yivi swi swa vanhu leswaku swilo leswi u swi endlaka hinkwaswo a wa ha ri na ripfalo, mapfalo ma fini. You do it out of demonic control. You are being controlled. Pfumela moya loko u tsima a ku dlaya mapfalo. Loko u dlaya moya loko u tsima mapfalo, loko u endla xa wrong moya loko u tsima wa vulavula na wena. Consciousness, mihleketo mbilu yi ba mihleketo yi ku I am a child of God. May the Almighty God bless you even today. Hallelujah.